Posle dugog i napornog puta po hladnoj zimi, napokon stigli smo na albansku luku i čekamo savezničke brodove da nas odvedu na Krf na oporavak. Francuski lekari su stigli i daju nam hrane i vode da izdržimo do Krfa. Ja, vojvoda Živojin Mišić, sam se razboleo u putu i čamcem će me odvesti do broda kojim ću otići u Francusku na lečenje.